Mina ngingumethembe Meya Ndlovu. Ngadlala eZimbabwe, ngadlalela iHighlanders. After that ngabuya eAmerica sengizodlala icollege soccer. Thereafter ngadlalela for a few teams lapha eAmerica. Ngasengibuyele ekhaya ngadlalela eZimbabwe iHighlanders futhi for 2 years. Singathi ke kuyino ukholisa kwaHighlanders khona ngale. Njalo wadlala labo bani xa wasikhumbuza? Ngathi ngaba lenhlanhla kakhulu ukuthi kuHighlanders ngadlala lama childhood heroes ami amanengi. Peter Nkomo, Raman Gumbo, Matinda Ndlovu, Netsai Moyo, Willard Khumalo, Mesiti Sibanda. Ngathi abaningi engakhula ngibabukela ngagcina sengidlala labo. Ngaphinda ngaba lethuba njalo sengibuyele ekhaya okwesibili ukudlala the next generation. Ababe ngama juniors ngiqala ukudlala abantu abafana labo Thulani Ncube, Ozenzo Moyo, Senzo Siza Khoza, Gift Lunga Junior, labanye nje abanengi engaba lethuba lokudlala la. Isingathi ngokunjalo udlalela ibhoso njalo nxa usithi ungena company emagomeni osizwe njani? Ngathi thina igeneration yethu sisase ngabantwana sisakhula ngoBulawayo. There were few things esasizazi njengabantwana bakoBulawayo ukuthi sasilalela iSoul Brothers ku music, kulezi ezombangazwe sasilandela isocha eliphethe umntwana lekhuba lehloka lomumbe emaceleni. Kwezo music ekhaya kwakulalela uMajayivana, and then when it came to okwemidlalo yebhola sonke sasilandela iHighlanders. So ukuba lethuba lokuthi number 1 udlale kuHighlanders akwakuyinto enkulu kakhulu. Kodwa kwakubusisa yini kwakuzuza esikhwameni nje kumbe kwakudlala inhliziyo? Hayi, singathi it was a labor of love. Singathi wawudlalela inhliziyo in terms of ukuthi wawungaphila ngakho. Hayi, ngaqamba manga imali yayingekho sibili, but ngalesiyana isikhathi imali sasingayiqhathekile kakhulu. Kwaqhathekile ukurepresent iqembu lakho. Wasusuka ke kuBhoso waya ngaphi? Sensuka kuBhoso ngathola ithuba lokubuya ecollege, so ngahamba ngafunda ecollege for 4 years. But izikole nxa zivaliwe ngangibuyele ekhaya ngiyedlala for those months izikole zivaliwe. But after 4 years ngaqeda icollege, then ngabuyela futhi ekhaya ngadlala 2 years kuHighlanders. Ngaba lenhlanhla kakhulu because ngingakabuyi eMelika my last season kuHighlanders ngo93 sawini championship. Sengiqedile icollege the first season ngibuyela kuHighlanders futhi 98-99 sawini championship futhi. So after that ngaphenduka eAmerica ngathola icontract with a professional team, so ngabuye ukuzodlala eAmerica professionally for 4 years. Khathesi wenzani me? Khathesi sengingucoach, ngicoacha ama college soccer, ngathi ama college students ku-league yethu khonapha college soccer. Ebizwa kuthiwa kuthiwa yi-Trinity College lapho engicoacha khona. I-league yethu kuthiwa yi-NCAA. Kunjani umsebenzi wemele wena? Hayi, khona yonke indawo umsebenzi, so but ngeke ngacomplaina ngokunye. Siyabonga kakhulu.